IFM News. Lokal. Kalikaguman ti lokal na gobyerno ti syudad Tilawag ang mapaimbag di kiti destination site sa pagpasyaran dito syudad. Segun kanilawag City Mayor James Brian Alcid, nga dan di kiti naarami na pagimbagan di kito yung pagpasyaran ngam nagkid isuna anang binsa-binsa kadigitoy. Ada improvements tayo ti tourism sites and destinations ti tawag namin ako. Siyempre, jak pelo mabalik ibaga, makakiti credit draft ta. So nga secret. So nga aming ideas ko, mas pasensyahan nyo, makita yung dalatan natin taas. Kabayatan na, kuna ni Mayor Alcid, ano mapaimbag ito turismo kat at ado, di kiti taong agpasyar, kat kastamet, kat ado itigundaway iti negosyo, ken pagubraan. At the end in mind namin ako, nagsimple lang. Tourism, no, ma-increase dito, ma-improve dito tourism, ma-improve tayo iti tao nga umayag-visit. Ma-improve tayo iti tao nga umayag-visit, the more business opportunities. The more business opportunities, the more jobs ako. The more jobs, the more the revenue. May naigiti daw ito'y, kuna ti Mayor, ada kito'y kapanunutan na may naigiti turismo kat napintas para ti pagsayaatan kang pagimbagan ti syudad Tilawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM!